Shalom, selamat pagi. Paimay jalo hita, regapan sigano pari batta bani panorang sumbut nerion, pasada hita uhurta, ngartonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kun uhur nami bamu Tuhan. Bani ganup diar layakmu, nadup ijalon hanami ibagas parguluhan nami ari lopus ari. Bani sumbut nerion pe bani syol ipukah kanami horja nami sigano pari. Urasi ham ura pikiran nami, asiguk ibagas apa siangon muha nami, mendalani guluh nami saganjang nyarion. Ibagas goran apmutun Yesus Kristus Tuhan nami, jalam rapakon tonggo namion. Amin. Oras Bapa inang nalongan ibagas Tuhan pada Yesus Kristus ijabe na siyang marianan, bani panorang sugut nyarion, nabuy isisihan nami marhitihon di channel YouTube on. Rigapan sigalo pari batta, sadarion Senin tanggal 10 sada Juli tahun 2022 tersurat bani buku sada Petrus bintu sada ayat 10 nama katahon sono anggo igoran nasyang ia naso sididah idah bohi manghumi galup colma pasal pambahenan nibe marhasoman biar manasyam marparlahu sanggah pangisolatan nasyam. Kita gadupan Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon tongtong do HP isa dari hita jana ia kuhon hita bahasa itanoon pangisolat do hita sing ijon hutata hutahatubuhanta sing ijon asalta tapi hunaguriatas do harohanta jana hunaguriatas do humani mulak hita pangarapan nasangap nasisonon ma namaningon patotapkon uhur apa pikiranta ase maningon ijaga hita humani hasangapon ni nebata bani pangabakta bani parsahapta sonay age bani pikiranta ay maase bani panorang ijia surat onpe lau pasingatkon halak Kristen na merap bani panorang ijia itongah-tongah ni bagi ni persoalan sunai age panguduh-uduhon dopak halak Kristen Apostel Petrus sihol pasingatkon ase kuria Kristen na parlobe ijia ulang man lembang humbani hasitongan ni hata ni nebata pitah halani panguduh-uduhun atape hasusahan na idopakon sidea halani haporsayon ni hubani Tuhan Yesus Kristus halani ay Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ipasingat Apostel Petrus do na parlube sakali porlu ni tongon isa dari kita pangakuanta pasal ise do na bata Bapa ibagas parpuluhan taon ijin igoran hita, iakui hita, jana iha porsayai uhurta, bahasa nebata bapa dotongon, nadoma manopalangit pakon tanoon, rosi na mangondoskon haguluhan hubata. Na parlubi sahali maningon takas bata, bahasa bapatan na inuguriatas, sedo bapa si idah buhi. Artini ay, langadong barang ise pehita nabuy maluah humbani uhuman ni nebata alani ay anami sandiri selaku pandita lang buhay tene mangakuhon atape mangklaim bahasa halani jabatan hapan di taon buhay maluah humbani uhuman ni nebata halani ay maningon do hape takas bata sedo halani jabatan, sedo halani habujurun, sedo halani horja, sedo halani hapentaron, sedo halani ibadahta atape hadaulotonta ase gabi maluah kita humbani uhuman ni nebata tapi maluah kita humbani uhuman ni nebata aima halani hidup ni hur ni nebata nadoma ipatalar marhitehon ni pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus ay maase ang godom matongon
ijalo kita jana persaya kita bahasa halua honta aima halani pakkop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus totu gabe malas lu urta anggo ibotoh kita matongon bahasa na bata bapata na inaburi atas aima bapa naso si idah bohi artini ai das kubani perguluhan si magirape gabe talar matongon ibagas perguluhanta bahasa na tongon-tongon jana si tongdo kita si pembalosi bani bapain artini ai porini betongon bani panorakon halak na persaya mandopakon bagi-bagi tekanan bahkan panrisaun apa panguduh-uduhun kumbani halak nalang persaya tapi pangarapan apa tengir niur ni halak na persaya bani nai bata bapa naso si idah buhi gabi patubuh malas niur doai bata porini pe lape jupah kita tapi ididah kita matongon bahasa bani ari si magira tongon-tongon gabi parsimada do kita bani malas niur nama nongtong in ay maase na paduahon ang gudoma isa dari kita jana ihatengirkon uhurta bahasa hamuliaon apa hasangapon bani ari si magira ay dutungon na ipasirsir ne bata kubata bani halak natotap marhatengiran niuhur marhapor sayaon bani Tuhan Yesus Kristus marhitehon ni aima lambin ipataridah kon hita matongon lambin ijaga hita ma uhurta pikiranta sunai age pangabakta si ganupari ase maningon tetap du kita tunduk taat si pembalosi jana setia bani nebata babain marhitehon ni na tetap kita marparlaho napasing ilobe-lobe ni nebata halani isa dari hita dutongon ay pangisolat do hita itanuhon ay maase sadoka ibagas pangisolatonon tetap mahita biar dopak Jehovah tetap mahita marholong dopak nebata ay sadoka tetap kita marhabiaran bani nebata sadoka ipangisolatanon nebata sandiri ma namanggoki malas niur ibagas guluta nebata sandiri ma nama masuk kita jana nebata sandiri ma napaluahkon hita humbani haganupan pangodoh-odoh nasihol mangago parguluhanta amen martonggo mahita terima kasih bangu Tuhan bani hatamu na pondok ini nadok manorangi ur apa pikiran nami ase tetap tengir uhur nami basa hamdo Bapa nalang si idah buhi tapi Bapa na manguhumi hanami marunjolan hubani pambahenan nami be halane acari hamma hanami ase sadukah guluh nami marayak bani guluh si magira tetap mahomaha nami marperlahu ibagas hapas singon sadukah i tano pangis solatan on ase idaihon hanami tongon inamatin ni pasu-pasumu inadear ni layakmu rosi hajagiahon ni haluahon na pinasirsirmu marhitehon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus siokop kanami amin jalohamma pasu-pasu kumbani Tuhan nebatata hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata Bapa apa persoran ni tundu na passing ma na makasumani na siyam haganuban amin oras mabata ganuban Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus labin marguguh matongon hita jana ingat kita ma sanggah idilo hita Bapa marhorja ibagas guluta ijay makumani labin martambah-tambah kumani malas ni hurta lahu mambalosi rosi makorjahon haros meni urni bapata ando harma salom.